بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على محمد عبده ورسوله وبعد. عاد الله سبحانه وتعالى لقمان سورة وحيك رضافه. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. أرون من ميريغي مي برنامج ينستمي ولني لقمان فانوge نصيحي ekaleek faanuge darikalunna ekaleek faan kurabbaafwa wasiyatuge muhimmuka adi e wasiyatuge himenigen wa nasihattakki kobaaka egotum balala iruga ekaleek faanuge nasihata mi wasiyatuga tarbiyat kurumuge emmeha usultaka asastake adi suluki emmeha tarahatake wani bayan kurawwaf egotun emme furatama nasihatege gotuga luqman gafan debbafa nasihataki aqidage nasihe emme muhimmu kamaki dariyaka aqida kamawati aqidage nasihe Allah subhanahu wa ta'ala debbafa emme bodu ni'matahuge terega insana ya debbafa emme bodeti ni'matahuge terega islam deena fahu denwen emme bodu ni'mataki ena akhirat duhuga enaya faada kurane adi akhirat duhuga lui libigen daane shafaa'itteri waane wasilate duniya dukurun ege em muhimmu wasilatege gotuga miwani algonmenna midevva darin ehem wima Allah subhanahu wa ta'ala Ibrahim alayhi salam ge du'a gaya adi enum bes salih bebe kalunge duaga darin devvumuge dua naqul kurabbafa iruga Allah subhanahu wa ta'ala gennawafa uslubaki rabbi habli min ladunka dhurriyatan tayyiba rabbi habli ay ekalaange devva devvumege gotuga ekalaange bodu ni'matege gotuga sifa kurabbafa wani rangalu darifas kol hama egota algonmennan enge نبي صلى الله عليه وسلم حديث قربا في إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث تين كمك منوي تين كمك فيوا إهن هريها كمكون إنسانا دنيا متين ماروغن دائر كندگن دانوان إنسانا عملتا تين كمكون منوي آخرت دائرغا دنيا متين kendigen daane kamuga bayan korabwa iruga egetere ek kamaki aw waladin salihin yad'u lahu salih dariyaku ene dua kurume em efada dariyaku ei warab bodu ni'matek kamuga wa hindu Allah subhanahu wa ta'ala e darin tarbiyat kurumaki ei Allah shukuru ada kurun kamuga Allah subhanahu wa ta'ala mi ayatahuga Luqman suratuga miwa ayatahuga fesetanuga miwani ishara kurawwaf egotum ekalang wahyi kurawwaf ve walaqad atayna luqman alhikmata anishkur lillah timanas kalang hama kahwarun luqmana hikmat devime ei anishkur lillah Allah shukur ada kurmo gotunne ومن يشكر أدي شكر قراميها دنّي فإنما يشكر لنفسه إنا الشكر فادا هما يقين مس قراني إنا نفسه ومن كفر أدي شكر ويري نوي حرام كور واميها نوت نعمة فرغستي كفر ويري واميها إنا إيوس عمل نفسه إنا فرن نوت إنا عمل كنّي Allah ka waane gellume Allah ka waane unikame nete fa inna Allah ghaniyun anil alamin am karwarun Allahui ehen huriha alam takum fudiwadi gannawa raskalange em fudiwadi gemwa raskalange eaffahu den Allah mi bayan korabani Luqman ge faanuge shukuru veri kamuge tereng himene ek kamen ei ekale ge faanuge darikalunnan ekale ge faanu mi nasihatta devvu tarbiyat kuram egotun emme furatama arun khulasa kollana kolluma fahu aneka aliya arun hawal kollana hay nasihate nota hay asase mitanuga Luqman gefaanuge arihummi
binawegenwa nasihetta bahalima algon menna fenigen ebade emme furtama aqidage nasihi ei Allah ekkawanta kurma ekalaange sharika ko hama nujessu ekalaange kura alukamuge shirku nukuruma nasihatteri furtama nasihatuga miyoti ei insana wujudan awmuga emme muhimmu emme is faratek kamuga miyoti Allah subhanahu wa ta'ala ehmbima ekalaange furtama gulum badahiko ekalaange shukureriwe ekalaange haggutan ada kurma furatama tarbiyatuge furatama asasege gotuka mewani effu devanen insanaya dengoin emme bodu ihsan terikame vani Allah subhanahu wa ta'ala effu ekalaange duniyege yang insana wujudu umattaka medweri kurabba wasilen ei maam bafa ei edemihunge furun demmi wujuda mi annani ehma emihunna dengoin ihsan terikan emme bodi egotu dengoy nasehai miyoti edemihunnan heokon hitomoga Allah wahi kurawani ووصينا الإنسان بوالديه timan raskalang insanaya wasiyi kurevvime enage de maamba faanna kame hituma heokon hituma ei Allah subhanahu wa ta'ala shukururi umuge terege himene kame kamuga bayan kurawwa fimani affahu demmi annani akhirat duhan imamu එහෙම Allah subhanahu wa ta'ala ya imam be den affahu maamba faanna kiyaman teriumuge tarbiyatu dewmaffahu den ekankaman emme bodam mihaage nafsa bar walade kamakan oti akhirat duhuge aqida akhiratan imam mumuge aqida hisab bellebumuge aqida kama wati e aqida ya den tarbiyat ko darifulu heeneuma miyoti egotum mi annani mi ayatahuge fahat kolga mi annani thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun eaffahu yabamihum emburi rujuwun hori timan raskalang hadrat ehmi mammi aqida adi ege kurin tawbaw man ishara kurawwa fa ebawi den hama miya eku demmi anna nokta yaki mihage nafsu tazkiya ko taharat hasil kurma egotun namadan amur kurawwa fa ebawi eokontuttaka amur kurma nubakantatta nahi kurmuge amur asfa ebawi wasiyen asfa ebawi egotun ei muli mujtama islah kurumo gotu ehbim Allah deetere gulun rangalu kurun den effu enage veshi nuata aila maamba faanna gulun rangalu kuruma den effu mihage nafsu islah kurumuge aqida mihage nafsu tarbiyat kurumuge ba effu mujtama tarbiyat kuruma miannani den hama egota muli horiha emmenna muamala kurayo heo akhlagum muamala kurma rangalu gotuga miistakunna kurimati luma adi nuba emmeha kantattakun duru boda kama takabbur kamun duruma miyati wasiye kurabba fehim alon dannawani horiha tarbiyat insanaka beenumane horiha usul take luqman gefanuge wasiyatu himeni fade ad shukriya